Valorle EFF bari kadzidali matemba noni vari avakotsetsera murao kafungo ili osvika president vachidhirula mushumo nga murao ili dandetande likwama bulasi lavo la Phala Phala. EFF will approach the courts of South Africa to compel the South African Reserve Bank, the South African Revenue Services, the Financial Intelligence Center and Ramaphosa to honestly answer to all the questions we have sent to them. Ba EFF bakatina nzuzanyo dza uliva khothe uri khothe ve mutsiko ka palamende uri role tari zwa ṱhoḓisiso dzikwama milandu yote ine president vakopoma kwa yone sandre o khwaṱhisa fungo la uri president va bve tshiduloni. The EFF will approach all political parties in parliament, including the ANC, to engage on a motion of no confidence against Cyril Ramaphosa as a president of South Africa. Valorili vari vavona usina mbuno dza uri ndingani president vachinga balelwa fhindula kha zwikwamaho milandu ine vakovhwelelwa yone sa izwi vasathu vhonwa mulandu nga mulayo. Muambiri wa president Vincent Mangwenya avango vahone ubva mulomo.